Opet u Beogradu i opet utišao beogradsku publiku. Je. Znao sam da će biti jak, da će biti ja sam nisam znao da će toliko izdržati gore. Pružio sam borbu koliko sam ja mislio da je dovoljno na pobjedu. Mogao sam puno više, nisam htio riskirati. Čini mi se da sam vidio u nekom trenutku da si ga nekako šamutio jednim udarcem, ali da nisi htio prekidati, da nisi htio ići na prekid. Pa nije, ja sam htio završiti, ali jednostavno nisam htio da se trošim u nekim situacijama, a slučajno da ne završim, a vidio sam da on ne odustaje, da će ići do kraja. Kako ti se čini pogled na budućnost u smislu hoće li opet biti Beograd ili će o čemu razmišljaš u svojoj glavi? Pa Beograd, Arena Zagreb, to me zanima, ostalo me ne zanima. Znači, moguće da te gledamo u 9. mjestu, imaš li neke želje za protivnike? Pa nemam želje, jednostavno sad dođu da malo vidim, da se malo dođem sebi, da se maknem od ovoga jedno mjesec dana, pa ću onda vidjeti koje su dalje planovi, kako ću dalje. Bio si sa Barbirom u kampu Maltene, kako gledaš na njegov meč koji je glavni meč? Nadam se pobjedi, on mi je prijatelj, sa Ilićom sam prijatelj, neka bolje pobjedi ko što se kaže za sebe, ali Gianni je spreman, Gianni je talenat i to je to. Hvala ti puno. Hvala.